Nirere Placidia n'umwe mu bagore bo mu karere ka Musanze ukora ubucuruzi bw'ibikoresho by'ubwiza. Muri imyaka 30 ishize u Rwanda rwibohoye, avuga ko yiteje imbere ku buryo ageze ku rwego rwo kurira indege agiye kurangura ibicuruzwa bye mu mahanga. Nk'uko tuzi umugore wa kera wari waramenyereye kwirirwa mu rugo arera abana akora imirimo yo mu rugo, siko bikiri. Ubu ngubu twiteje imbere, turaza tugacuruza, ndetse byangombwa twambuka umupaka ugafata imodoka ugafata indege ukajya kurangura nta bwoba. Ni ukuri twiteje imbere. Ibyo byose rero tubikesha igihugu cyiza, umutekano, kuba barahaye ijambo umugore bakaduha agaciro natwe. Ntumve ko turakwirirwa mu rugo. Uyu munsi none umugore arashoboye cyane, wo muri Musanze arashoboye. Iri terambere ry'umunyarwandakazi mu myaka 30 ishize rishimangirwa kandi na Mujawamariya Elizabeth nawe wo mu karere ka Musanze ucuruza imbaho, hamwe na Elizabeth Judith ucuruza imbuto. Curuza imbaho mu gakiro ka Musanze. Jewe rero kubwo gucuruza imbaho mu gakiro ka Musanze ubu ndakora n'umugabo agakura, tukahuriza hamwe tugitezanya imbere, abana bakiga amashuri tukabarira amashuri. Mbese ubwo abagore twaritinyutse. Nari umuntu uhora mu rugo kuva imyaka 30 ishize, nari muto, ariko aho mariye gukura ibyo narabirebaga. Aho ngereye ubu ndacuruza imbuto. Uko biri ntago meze nka kera, hari icyahindutse, kandi byose tubikesha ubuyobozi bwiza. Ubu dufite iterambere muri iki gihe, navuga ngo dufite ubwisanzure, kwishira ukizana, ntago turi wa mugore ukandamizwa. Hagamijwe gusigasira iby'abagore bamaze kugeraho, ngo biteguye kuzitabira amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite azaba mu kwezi gutaha, bahitamo neza abadepite bazabahagararira mu nteko ishinga amategeko. Cyakora hari ubutumwa bafitiye abazaba batowe mu cyiciro cy'abagore babahagarariye. Twiteguye kubaha amajwi kuko bamaze kubona ko iterambere ry'uyu munsi wa none umugore arifitemo iki uruhare. Niyo mpamvu bari kwamaza ari benshi. Twiteguye ko amajwi, ariko nabo tubasaba kugira ngo nibamara kugera mu myanya bazaba barimo cyangwa batoye bajye bamanuka bagaruke hasi, barebe wa muturage wabatoye, bumve ibyifuzo byabo baba bafite. Nk'ubu dufite ibibazo nk'amakimbirane mu bashakanye. Hari abana bategwa inda b'abakobwa batari bageze igihe, hari abana baba bamayibobo. Icyo kibazo cyose bagakwiye kuba bamanuka, ubu yiba baramanze tukagifatanya, kiba cyarabonewe umuti. Ngasaba abo tugiye gutora iyi manda badufashe bajye bamanuka, baze hasi aho ibibazo biri. Ariko nubwo tubaha amajwi nibamanuke bahure natwe, dutanga ibibazo, tubaha ibitekerezo, bumva ibibazo dufite, kuko hari bagenzi bacu hamwe, twese ntago ariko tumeze kimwe. Hari bagenzi bacu bakandamijwe, ariko tukabura uwo tubwira, ariko icyo gihe nibamanuka buri wese azabisangamo. Mu karere ka Musanze habarurwa abagore barenga 2,000 bashoye imari mu bijyanye n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka, abandi basaga 6,000 bakaba bakora ubucuruzi buciriritse, hakiyongeraho abibumbiye mu makoperative akora ubuhinzi n'ubworozi. Robert Byiringiro mu karere ka Musanze.